Bana neyanziza ino obuyambwe mumpeire n'emmere eno gye munsindikire neyanziza ino ala subukana wataala aberizeewo mutwaire bana neyanziza ino itooke mutyere kiki kyona kyona mwaboneka nga munsindikira wano ekakira wano bana neyanziza ino obuyambwe mumpeire ala subukana wataala aberizeewo mutwaire eno YY Media yeida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abatwaga tusemba bya mukola lienda kundita eno YY Media yeida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yeida kulema subscribe liking sharing mwana wa musade Ntambula ndowooza nti ngolya kaliwo ngoli ntambula oba ngolya kaliwo ngoli njuguma mugira nti natambula ensi wawulira ng'ensi ekooye okuya buli emazzi gamerere ngala busubukana ali kutambuza wena wena okooye naye akukoba ebigere byesibye malagairayo naye ng'ate tikisoboka nga tokaaliifuna ky'oli kwenda yala obukana alango lyampumuza nabanga mpumuye tikeira ngulu ngeza kisobola kunsumbuwa ate kwiramule baja bankuba ekifaananyi bankoba nti kiba masiiko nebindaza byona birituuka ekiseera era bankoba omuno nguveeku maizina ndi wantaka muno ngulya emamba ngiveeku aye ndi wantaka emamba ngirya omulungi ali kwa YY Media bambi kyabe ekyokola kuba nga otugobera kitwizaamu amaani era saba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe like and share our videos ndia zidi olisigira nga wenjire nga mbalaga nga tuli ku mbozi ya Kato omwana w'emyaka 10 gwe twabaleteranga nalabira family ye oluveno lwa baba we okufa oba okwitirwa mu nsonga edebye itaka tujire nga tumuwako ko buyambi nidayo namuwa ku ekira 5 agakawunga namuwa ku nemitwa 25 era eriyo mikwano gye fije tufunye okuva mu bitundu ebye Kampala betwidi nabo nga tuva kuleta ku buyambi obundi bambi okuwa ku Kato era ebintu bibino kata aliwa so mami so tuva kufunayo kwa kawunga ekiro 50 twafuna ku sabuni White Star osembera ku then twetereko ku Kato emigati aliyeku kataberenga ayenda okulya bambi then katafunye ni aitoke omutiere guguno katafunye ko omutiere sukali Kato afunye kusukali soda ni bwito bambi iranga tuwoza nti bida kuyamba ku Kato aya akasana kanji Kato fukamira kwa ntwaye mu katono kati then tuda kwa yako ko ni mama Ricky Kato twemerere kali ntakufukamiza twemerere Kato ebikuluma era bitakuona nayogere ku ni mami bakati bakutweleko ku mwidwaliro nakuleka no ngembera mbi wajire ku mwidwaliro era najire yoko wajire wa najire ku idinde ako bakwele ku Makerenda ku Makerenda so butemberere etya bere tusimuko tikawulire inonga wali nakuleka nga ofuire mu byokukola ngo oli kubokula era nkabukula era Makerenda gebakwele kugakuyamba ku chain eno mu byasiko sero bino baba kwerega musuda anamba kamale kuulira nga mawe tigali kufuna gundi kunuma okay nakulekera akawunga kira 5 ne sente ole bikolesa bulungi era bikaliwo nakuwa ne sente dokulya okugula ku ngege wagula nkali kugula esente diriwo Kato wangu wekwenda kulya ku ngege apatiti ya wao
engege ditera kuba nankando olwakuna. Olibona bintu bingi obisimye Era nsiimye. abijja kuyambayambako. Ku bino kiki obeera osinga ku misinga eno? Ndibona agasoda, amatooke, Mutyere. wano obeera olyanga ki? Kawunga konka? Mbeera ndya kyada. Nga gwenkolesa. Obuno obuyambi buli kujja nga bwidda buli saawa eno okayogera biri oti olinda kufa. Abakuwa obuyambi bakambulekera kukubanga mbu ne Katonda ano ne Katonda ano abantu bakaye bali kujja kukubeerawo owulire. So webaza bakuwaire obuyambi. Bana neyanziza ino obuyambi mumpeire n'emmere eno gye munsindikire neyanziza ino. Allah subhanahu wa ta'ala aberizeewo mutwaire. Bana neyanziza ino itooke, mutyere, kiki kyona mwaboneka nga munsindikira wano ekakira wano. Bana neyanziza ino obuyambi mumpeire. Allah subhanahu wa ta'ala aberizeewo mutwaire. Mwene buyinza. So Katonda ekyo kankuta oli mukasa na bambi katwaye ku ne mami. Kale mami sembera ntogere kuko. Mami je bali kale sebo kamugemere kwa kazindalo. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Kamugemere ku muzindalo gono obulambo gire butya? Bulungi buti nzira buzibu bona mwebale okumpa obuyambi mwebale ino mwebalire yala obuyambi tulekere mbeti mulekera munongere yonzira wentyama mumbone munfunire ku wentyama ndikubona abuna katusaba Katonda libana abagene basobola okutuyamba kuko owokutyama. Soko tukobere mu katono abalungi abali ku YY Media nafunye mu kukwinamirwa anayogereko kuno omukaire yankati kunamba denata kuisimu edi omukaire eda Lilian Grace nti yali yabafera bakolesa omukisa ogo bamukubira bamukoba aituwereze sente didi kuisimu eryo tuli kujja kukuletera milioni mbo bamufera. Mami tukobere ku kubyali bitya? Era banfuze bankoba ati tusindikire ku emitwalo 13 oide no ku banka tukuwe sente obukaire 15 era zena nasiri wala natola nabaga ngatidi kiriwo maze omusindikire sente yamaze olwakubyenga isimu ngatola ku butole olwakubyenga isimu ngatola ku butole. Kale imani abalonji abali ku YY Media mubone mitima egy'abantu obusente bwetuli kulonya abantu bali kutera ku isimu lya kato omulero wasiko sera ayamba family yorofera lwa baba okufa eri abantu abakubira omukaire bamufera yabawereza ku sente. Kale obona mitima egy'abantu wabagire ku sente imeka? Mitwalo 13 ndina bawaire nakobera ku imani nti eri yabanfeze bantola ku sente mitwalo 13 imani yakoba lwa kitongo beire nakoba nti ndozo obwongo buwuzike kyova tikukobya yensoniwa twakulabula nti wegendeza abantu bakujja ku isimu bakukubira bakujja kukola kino bajja kola kino lwaki mangu bakulimba obwongo babugema eno mukyala abafula babe bazirayo eno babere bakayikunkubira kwabe naye embegane eyo mutawuni idinda eyo mukazi yankubire nga waidinda yankoba ati ndi waidinda ida ndakuwa sente era watuse eyo kumpi ne banka nga tiri kumubona ku wajire paka wa najire paka mutawuni idinda nga tiri mubona yandi kwibya bakutambuza yakutwani mu accident mamutoka watu keyo nga tali kumubona ku nga tiri mubona ku nakobera ku imani wange twatambula twaira kubanga nzira plan saawe eyo kaire. Okay, so bino yakuyamba kubitya bida kunamba ekyokulya ekyokunwa ekyokumbesa wera awe nsanwike ino mwebale ino mwebalire irala monambye ino kubambaire nsibe ekyomusana nga tirya nasibe ekyeigulo oluusi nsula endala aye butisa eno bukyamutandika okumpa obuyambi ndi ekyomusana naye kuncho nanwa nali ekyomusana ekyeigulo nanwa nali ekyeigulo naba bulungi saa eno wendi tiri bubi neyanziza ino mwebale ino mwebalire irala subukana watahala abongere emikisa abawe ekinene bemwatoire ekyo. Kale abalungi abe ku YY Media kyenda ko bakubere kyesano ekindi ekiriwo gatukajja ni maiso niyo mukaire
eriyo obuyambi omukale bwava okufuna kuku eriyo abaami abavuire mu bitundu eby'e Kampala bava okwidano batusuubiza nti tunoonya akataka emigga ebiri wetunaba tukafunye bali kujja kugulira Kato eitaka ate wakayumba asobola okuba awo n'omukaire so tusaba Katonda nti bino byabya birobe kwida mu staan tusaba Katonda nti birobe kwida kuba mu staan era tusaba nti abatusuubiza bambi balobe kuva ku mulamwa tusaba nti Katonda ayongere okubagonza emitima bambi batuwe n'ekindi so mami ebintu bino security tuli kutya nti abantu basobola okulumba olwo ebintu bino byoli kufuna obungi oli kubitereka otya era ndi bitereka okali kufunako ku bantu bakukanga ati baida tuwe ku bintu ebyo biki okutola kukayibe ndi kufunanga mu buzibu abali kunkobanga mbu tuwe bando tukuwe kyada nebuuza nti mbaire nkalifu na bintu ebyo nga lwaki tibampanga kyada oyo nimulya bali kwa mufanise bakuwe bando bage kumutiere mbomba bando bampe kyada nze nabakoba nti nze awo wona mbaire timumpa kyada buti mubone saa eno lokuba nfunye bando nokunkoba ati mbawe mumpe kyada na wakanti mulinde ndakubira kubaseeka bana bandikiriza ndakubawa Salima wow so butembera ya obulamu bwa Kato buli butya obulamu bwa Kato ali kukwao nandi tali bubinga bwabaire kubanga ali kumira kwa Makerenda getwatoire idindo obuyambe bwemuwaire ali kumira kwa Makerenda ali kunandi awo kali mami tuyanziza omulungi kwa Y Media tukayogera kuku se tukatwogera nuzena koye omukyalo ono ni Faima Maina waifwe yebawa olubuto ku myaka emito yazala ku myaka emito amala bamuleka ono omwana natukuleta ku buyambi bwange obwesente bye wankoba olikuja kugula obukunto obw'abaana byakomawa abakuyamba ku bende bategere sente deibwe dakola ki abatu wakubuyambi tweyanziza sente de mwampa nagulako obukunto obw'omwana nakola ku mika business natandika osubulanga ku byenanda wankubye olikuja kugula ku ojja kutandika ofumba bumbada mu center no watandise business oba okayiya nafumbya tibutundire wano waka mbuteireyo wamwana naze ku kadala butwa wakasinga kuba bubi akasinga kuba bubi tufunira kuwa kutyama kale kansaida twogereko kwana bambi tuyanza sabe Katonda ife tulikuleta abantu nange ono omwami ono lero nfunye mukisa mwagene kwero ni kansala wa district yewe kitundu kino onalibo mbendanga mu kyalo kyo engati kwaganamu ki ebyobufuzi nga bibabuza ku bantu nze tienda sente lwaki mutwe kwekanga kankebere kunalibo ntarano nga ife titusobola abekweka butimu abayaka omwidye mu kitundu nga tikyaimu nimwo mulino koba nti abakulembeze bano baliga kubanga butigembe mwidye nga titwidi ngoli mbeti tambula tyandi tegaire ngoli ki oliwo ayo tusobola abekweka okay yes sir wow so abalungi bali ku media kankobere kubano tufunye mu kusomozebwa twide eno abakulembeze bali kutulobera okwogera ni Kato bushane bali kubona babona amamotoka gali kwida mu byalo balowoza nti mbotolo kufuna dola da sente tukufuna mukatuma dola ga sente so baba tulobera okwogera ni Kato nga bakamba batu bali kutuweleza dola de sente ino imwe ababeyo mu mutuweleza dola da sente baba ndobera okwogera ni Kato tuwetulese no buyambi obundi buno buyambi butulese baba kutulobera okubuwa family ya Kato so ebene bibawayi hona libabairewo mwene yategeera ko bino ebintu atera okubibamu hona libo ki abantu batera kuyamba eno bantu mu byalo eno abantu bali kutulobera okuyamba mpera no bawe tibali balobera kuyamba wabula bali koba abantu betutayidi bali kwekengera nti bano ni bani ngaiwe ogire totambula buli kitundu kibolwisi ndakaida n'obundi gwa kusona litano obuyambi tweyanziza takawunga kira 5 n'emito 25 tweyanziza empera no luisi buli kitundu kibana enono
Enono da sente nga tisobola kudirya mitwala 25 n'akawunga. Enono da Kamuli district oba eda Magogo sub county tulina system oluisi gye tukoleramu nti omuntu wabataida oluisi twenda yabanga ategeeza nti abakulembeze nti bana ndijja mu kitundu kino tulikola tuti ai kino kye mukoze twenda okubebaza Yazidi nenda in particular nenda okwebaza okuvaayo no peaking interest mu stole ya Kato kobaire bakoye tunonya itaka ploti bakobye ekitondo ko yabawuliriza twabitandika ku bine bya Katonga masikini atandise okufuna era kyempaliza ndi n'okubimaliza stole dange denkola ndi maliriza ndi n'okubaawo funa itaka obuli abazimbe nomba Kato bayingire Katonda alibanga ndibo tulibayinga tulekola gensi ifo tubimalikiriza. Nsuubira nti toli nkoko ya mutamivu nti odavaawo olwaleero kyendidi kiri bwa kintu kirala nti omukulu akulembere tiimu okuva e Kampala okuleeta ebintu bino alina pledge gyakoze ate yajingemya okuba nti at least munoonyeko awantu nga tiwali expensive ino asobola okwamba Kato kubanga Kato mu byalira alira okuba nga bali mu kupangisa. Nsuubira wa kamera yagemya ire enumba eno wano tiwe bazaala Kato ate era nga bwe yakoba stole okuva Inumere wano we bali bapangisa bupangise nenda okwebaza era n'okusaba abantu ab'ekitundu bw'oba tolina itaka nga abagabiriza ab'obuyambi we bakobye nti bali ready okuba nga bagula itaka eryo ebeeyo n'ekiteebwamu muntuukirire mangu nsobola okuba nga at least mukubira omwami ono aida atuukiza obweyamo bwe ate wenenawo ndakubiza ab'amadiini agandi mmaze okubona lwaki abasiraamu nsuubira Katonda abagabirira asitulire ebintu ebyo nga mubibwene ku kamera nga bali balaga ate yakoba ati ndijja nakwetiika omugugu ogw'okuba nti nsobola okubafunira ow'okuba ng'omuntu ati ndagamagana kuniiba nange tuwe nga tusobola okuba nikye tukola ku lwa Kato ndidi nti embeera eno esobola okuba nga eri ku olwaleero eri wano olwaide esobola okuba abantu awandi okusinzira ku channel y'obwembwine kuliko abantu bangi abali mu mbeera etalina nsambo ndala ng'eno aye bajire nga bambibwa abantu abo ab'omwoyo omulungi so n'olwekyo nze nga district councillor ntwala omukisa guno okuba nga ndi kwebaza iwe nga Yazidi ate era okuba nga ndi kwebaza abantu boona abali bitayooli kino kye baliko banti omukaire nga bwakobye nti bamwibye nsuubira nti amazzi gagente liba isano lyambwa ndasaba busabe nti omukaire asobola okuba nga afaayo kino kya isimu gwe baaligaire buti ndidi nti liri mu mikono emirungi oyo yatandika omulimo guno kubaseekaza okuba nti aliitoola ekifaananyi ekyakite ku mukutu oba ku mitimbagano yafuna kulumirwa ate kyayamba nti yatuuka wene yategeera n'omuntu waava so waba taalina era ini eyo ndidi nti buti ofere tibukayira mukubaawo awene awo twakoba nti abafere mwandibayo ku n'emitima mutafana bisiraani bingi mwandibayo ku n'emitima egisaasira kubanga wobanga oli kyebalireetera omulwaire kayo oli ki kwenda okiibe ku mbeera ya Kato saala kidaida okusabira tusaba eyafeze sente da Kato omuna ku masikini Katonda amuwemu ekimusaana bera naimwe abasiraamu aye ife abakristaayo omuntu Bible yatukoba nti olulimi ludabanga lutonzi ludakuleetinga ng'emirembe lukuleetinga ebizibu oyo eyafeze sente da Kato Katonda atamuwambwa kimusaana aye amukube ekisiraani ekida okumulondola paka kubaidukulube ab'emirundi ogwokuna ofera kukoliba n'abafera yakuba atijja ukamubiroma naawo ayi watambusa omukazi paka idindani yakye idi mu banka mukodi linde ekyo nekisinze kuluma nti batambuisa omukazi waitu bambi obusente abantu anyway nga tukomenkeza ko nabo tukobereko tukwenda kwirayo saadi jire obwetaavu abantu abetaavu mu kyalo eno bali batya tulina obuzibu bungi ku kyalo kwaife kuba kino ekyalo nga bwoli kibona in the district of Kamuli kyali kya mwani aye mwani davaawo dasooka akala edindi era abantu batandika odisimula bwe badisimula nga balisimba ebikaado ekyo kyaleetera ebikaado okuba nga babisimbye tiba ku kyalo kuno
aye nga abantu bapangisa itaka olw'okubula esente twajja okumaliza nga ate okuzaala ko tikukomye abaana baliwo bangi emirimu gizirawo esente edibasomesa dizirawo kiki ekirimu ekyo nti tulifuna abaana bangi abali kubanga olwisi tibaida kuba ba mugaso ino mu future yetulijja mu maiso olw'okubanga titulisobola kubataamu ekyo kyebeetaaga okufuna okugeza okubatwala ku isomero bamaleku nja kuwa example ndala sebo n'abalituuliriza nti ku kyalo kuno kwe tuli nze ni kwenzaalwa aya ate nfuna bursaries ku district wakoba nti bana abalina abaana abamala senior 4 muide mubenga musobola okwambibwa mufune ku kwa bursary ayo gyokwesanga nga tofuniye ku mwana nga abaana bafunye olwisi ku byalo ebindi olw'okubanga obusobozi tibuliba obulisomesa abaana okuba malisaako ebibiina saawa eno exercise ey'amagye eriko y'okuwandiisa abaana balijja okuyingira mu magye nenda okobera nti ku kyalo nafuniye ku abaana nga bana bonka olw'okubanga bataireyo kaleera eitale nti omwana alina okuba nga asomye yamala senior 4 at least kyokka obwegese butono eno butono so nekiri kyenenza okunkobera nga tumalikiriza abakaire abamuzibe abalema abayenda obwetaavu emberera etya abayenda obuga tukobere ku kutuwa kifaani mu kyalo kyeno yotaba tukubona wambira ya wano wakato wonka ni mama we tukobere kukunga kifaani kyona yotambulireyo kansala tuyambe kona ibo tuyambe kifaani kyendi kwenda ndina omulema atwala abalema mu igombolola eri Magogo ava ku kyalo kuno era okutambula okuva wano tukagali tigatwalawo mita 3 ye bomulingira twali twakamufina kwa kagali ku district eyo eri ya ekitongole ekyatuwa kwa kagali ayi yitika tukana ye aye bakobanti yewo batolisaba toba na choice beggars no choice mpera no batu wakagali nga kayika kalinga wirucheya eyo muidwaliro akatakola ku muntu ngali mu kyalo mperano wene wenao just across ni wano wala Makagogo libona galimu omukyalo omukaire ngaye omulingira ali munumba yenka bwolingirira oye yetaaga buyambi ni woliringira abo bolibona bute buyambi obuna ofuna muti ate muri kwenda bana mawuli kubalingiza mu kamera mpera yakubalira ku sente ekyale no muzama simu mugema abantu amwe mubate mufune ku sente abate mwende mu sente mperano yazidi nenda nkoberesebo okigemye bubi aye nchino ngwere ngayo kunona mbwe abazungu bampaira amadola ku sente ati twaira kato dollars of money sente bana abali kwa Wai Media abazungu bamuli eyo abatiri abazungu bawulira olusoga bamwampere dollar daimwe tidi so imurwa kiti mugema bintu ebyo ku kyalo ni mubitanga ni babaga nifuna kusendero ifa abana mawuli ntwidanga abana mawuli twida muri kufunamu imwe bali mabe kyalo imwe abe kyalo muza smartphone mwegema nifuna ku dollar dabazungu mperano ekyo sebo ngabwe na kinongwerera ntobero kifuni bubi nkobye nti buli kitundu kibane emitenda gyakyo aye kyale kyeno kidi nti omuntu waida munga muyaka atambulira procedures yakwanti ojamba kulembeze memale bakutusawo batoli kwenda kale bam tuyanziza akaira kajire na madi gaide ndikwenda kwira ibusede mu bikado omulungi ali kwa Wai Media ebyo tukoze kuko tuva kuleta ku buyambi niba nange kuleta ku kato kirungi nti kato omukeya tukobeere twamuleka kwolonga mulwaire ngali kobola aye yasobola okujja mu dwairo lw'obusente bwe twamuwako ku mulundi ogwo era bambi waita libo binga omuwulire aizamu aisubi n'omuwala mwina kato faima yena ava kwogera ku mwawulira so embera litye diri tuize ku kweno kuleta ku buyambi nga wemba kobaire abantu abekyali babona amamotoka gaide ne balowooza nti amamotoka gaidure sente baliko no nti abali kuyamba okata baliko funa agasente bitowe biba haye ifule katugeze kutukola ogwo ife ni Yesu omwana wa Katonda yena era bamuta ku musalaba lwa bigambo bityo ifule katukole bali bitegeranga nga tuvuire wo munsi leka tuyambe nga tukolesa kamera tija kusirika naba kali kusubscribe ya police go ahead and subscribe like and share our videos ndiya zidi olisigira eno Wai Media yaida baka gwandi na isan Wai Media moyo kunuma
Abatwaga tusema byo mukola lyenda kundita eno wayi media yaida kulema subscribe liking sharing eno wayi media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wangu